Hello guys, no to na phaika from YouTube channel ke tini ba do ke chongnai leina tini ke chong bo hojagiri ba hodaigiri panda hiye borsiboi chini bru ro palo leimo abama panda ni kaunu tu ise tini chong bo dewo saleina inke chong tawo ni joro naye na singke bangma jagawo hojagiri panda palo mo chong nu etong hojagiri palo mo ke chini tripura le borsiboi tawon chinya tawo mahayas kaun chiyo bangma borsin chiyo tu saye phayo mo se akebo hojagiri mo baino chini brunos niyo kumo po ong etong jethin jagawo ba purtin bimanangwo chini bru ro ni keha culture boke chini bru ni keha culture se ba chunos ni khoyo ma keha chini msamung pandaro se kharomi bo hojagiri mono chong bru ni tone masule jotono palone nangmono arpo chong tini ni jorao naye ne asinke Mizoram po palawo, Tripura po palawo, aketre Assam tone ro puno palaw lem chukna, arpo bro ni phain kaya komondo pando kiye, bro palaw lemia ko ongi tomse unai ni machungo, ke bodi kiye je palaw lemo chung, bole bari kiye khakchang ani mani kauno, ake nai bono khakchang so ake matung kiyo, Mizoram tone ro po hojagiri pandana palaw pimo, Tripura tone ro po hojagiri pandana palaw pimo, boro le chinba pando bari kiye chung bakhan memo kauno, himba arpo boro sisa sayo nai nangmo ke, ba boro ang sisa sanim chumo ke, ang tau bahawa naye naimi ba taklai bai semai lai thane borsirong chiyo naye naimi hojagiri hyane mani kauthaino ang chiko elame yake ongmo maro tongo abo market main ke abo ke tau chungrome sasina Mizoram tonero hojagiri ke ham yaki lai thane miabai yakiose 14-15 boro brau bo December tani boro brau hojagiri khelayo ba hodaigiri nye brau ke nyo kebo je Mizoram tonero brau hodaigiri festival palomo Nke bro ke bale December talo khelai phiyo ake jan Tripura tonero ke bale bro ke October ro khelai phiyo nke boro ang sisa confuse mo bang sisa mchi so me yakyo ongyema to mo ke bosse brekiye bo hojagiri ba ke ha bruni festival ongi to asinke bo ba ke chini culture ke ha songchong je tuipe saye phayo mo ongi to asinke brekiye bo hojagiri salpalo mo ba Mizoram tonero ni wang umpi ake Tripura tonero ni wang umpi bono se ang sisam chi sok me yaung mo nke no jo tontio ang kya kaw sum chumo phono ongha arumi naro boni kauno naro kahama ki simio hasinke naro comments diki ano siride naro saspaye siride hojagirilet manbo pando palo yomi aket majamano tuye palo yomi abo joto surono naro kaham ki ano sirme hasinke hamnai mami ka ni chongni charme mode hasinke ba nayin mode hasinke Chine Tripura ni kauno sayeta asinke October talo borsibe yo hojagiri ongo kyabo hojagiri ongpimo thaupiya ye taklai bai semero ni kauno sayeta asinke tale hojagiri imoma ni ka thaupibo se mini hojagiri potma punye bai ko sapiyo mkebo mini hojagiri khelaimo roke boroke sal jaraphono kroi je mchupuo hindiki ke khelayo mkerpo chungboro mchimayo mini hojagiri mo ke keha hojagiri ste ba hojagiri kolu hiye che ha mini hojagiri hin tu khele piyo ke bode ki ye jebo hojagiri mini hojagiri tu khele mo le bole original le ungya ba hojagiri boima sole ungya arko abo hojagiri ni mungno la ye mini hojagiri ni uchi tu khele panda khele piyo kabo ni bo panda wo ang sanim chumo ke bose bo hojagiri himole bole ke hachini bruni culture se bo culture baino chong Stinsa ye paimo chini bo mendol samuro hojagiri samunke chini brunim samuno binsninge tongo ke bodi ke moni bo pandawo chung ke ha bru umode chung ke ha jati mode yo chini culture no chung tuila sinke pa ha thangha ke chung pa ha abani achar timo ma achar no chung pa thangha ke tuila ginango abong ke se chini hojagiri buima le tonga no ke ma chungo mami ke tawani joro naye na sinke Mizoram tonero tuimo juda Tripura tonero tuimo juda abodi ke ye hojagiri festival unye tongo Ngebo hojagiri culture le bole kya Christian Hindu hiye salaye tongni mani culture ya bole chini bruni culture song ha bru hiye mumaya sinke bruni culture hiye chongye lade Christian Hindu abde ke dormoni jila otina yamani keye borowo chong chini bruni culture sing yes ni nango chini bruni culture sing ye chong bono joto mchini nango tawanaro chong pe tongna bobro habat mano asu gegal to nami ye mohan nana yakaut masa to nami ye borowo ang samung nango mo kauno no saik harim jumoke bose Jeba cultures namni for keha history background no kya background history thir to ni no tau for example chongdi tau Christmas so penima to ha 25 December ke Christmas ongo borsibe ya 25 December ke Christmas ba Jisu Christa chemo sal hinge palo layo je Christian ke onge to nero kya bu de ke onge to moni msinyo bo Christmas bo 25 December Christmas ke yamani ke ye
January 25 wo Christmas kha singke abo ba mjangmo de ongno naro sasa opo chongye naigradi naro sasa opo comment suike ano saye siri naigradi khe abo deise bochini hojagri pho bobin pho kya history tongo bobin pho kya sungkot matong clownik sungkot matong hojagrilet manbo pando palogok mi ake buktima achano tuye palogok phi ake buktima salo sole bunole palogok nai abo joto so bin pho kya history tongo khe tawoni jara chonaye na singke Mizoram tonerobu December talpalo, Tripura tonerobu October talpalo, aka Assam tonerobu knam tau bro biskaro palo ni chong asing ke bro ko January dong ha February dong ha bro ko jebrom chumo ke palo lai phine ke bodi ki ye jati ke hani culture ke ha culture le pa ha thangha non to wom samu panda khemole thangha himba po palo mo saltero jan jani juda juda ke unge tha singke abo batma poto klai abo batma jamno tuye palo mi klai abno se am chi somaya ke unge to mole kenaro je hogra ke unge tonero naro kaham ke sie tonero naro ano naro ang sia sa unge tomya singke ba angkau samo go the yang tomya singke naro joto kahama ke ano saspayek nari chongdi naro kahama ke mchirie anim kro crop ke hariye kau the hariye naro no sayek nari me asingke am khasrai ke ma tonai mami ke tawon jarale am chimole bodi ke nom chi tongo am chimo ke bose bru jatini culture ke hang modeyo abo palomo salrobo thanghau ni nango ake abo puila aken chingo buktima achano tuye palo saye phayo abo ne acharobo thanghau ni nango bomase ang sani chomole boro ang Christian Hindu abo ma dormoni kauno tuye samya bo hoja green ke bo ke chini bruni nang thomo culture bo ke chini ke ha pandak tor ther borsi boyo ke ha chini bro malai shauye khachang shaule ye tongmo ma panda mon bo panda wo boma panda wa brekhie wa ke bo October wa ke bo December wa ke bo January yo ke ye onlai phi abono se ang rojo tono sonim chomole ke bo de ke se tawon chingyo jan jani chomo ke borsi boy tal juda juda sal juda juda ro chom jan jani chomo de ke palo le tha sim ke chini historical je chini background history ne kaut marole abo thir to na ya inge machango abok ma ye thanai ba moha achar tui ma achar kri ke unge thawan unge machango armi bo je bo sal juda juda ke palo dai mo borobat man bo pandab de ke palo dai phi ake bo hojagri palo mo salba buktima kauno tuye palo yo phi abo joto so rona sisa chi srawe na ro chongye na rona sale negrade am chi ma yake unge tomon bo pandawo skan roni kauno saye tha singke hojagri po skan role borsa ni waya se palo yo o hi bar po takle role naye naimi borsan se white hamak in kakha ochin triparole palomo kyabo dikhe se hojagri pai ke mini hojagri bai ko pio na tre bis ka role 2023 role hojagri pai pie mini hojagri pai pie tini hojagri bo bai ko anu ye ma chungo tini hojagri ro ko so pai nai ye tini mo ke tre ste tha wana ke o hojagri mo ni khui pie mini hojagri mo ke ko uchi hojagri ste ni palo le pio abo ni khui pio che tini hojagri tini mo ke ste ther sa ste tha abo State out hojagri po tre palo lai piano ye ma chong piu kharumi borwa anje hojagri kaimo apna chayo ya nge samoni kau ya borwa chong chini hojagri kaimo boni achar ake boni salthero no jok tok thirke tui le me nai je chung breki tui saye phaya abudi ke tui le ni man bok pandau khiye no jok to na angbo video dikhiye sisa sirinim chupim se Keba suna angkau sanim chimole basa angkau sa phani rawa masuk kau sakromo rota singke na rojo to khoma khede aketre na ro masuk kau sam chumo rota singke ba masuk kau tirim chumo rota singke na ro comments box comments ke yawno na ro siri mai nai ke tinile chomboro no kathagra na no video na rai samon chin kathaw yan jara nai to mon bak pandawo no joto no khakchang